Tħabbret l-attività intiża għall-familja kollha Nickelodeon Treasure Hunt Malta li se ssir fit-28 u 29 ta' Mejju li ġej. Din se tkun xalata għat-tfal bis-saħħa ta' avvenimenti ġodda għal Malta li se jkopru is-sentejn li fihom ma saritx din l-attività minħabba l-pandemija tal-COVID-19. Nickelodeon Treasure Hunt se ssir fl-atrium tal-Ispazju Kreattiv fil-Belt Valletta. Il-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo ħabbar din l-attività waqt konferenza tal-aħbarijiet. Huwa qal li waqt dawn l-avvenimenti it-tfal Maltin se jkollhom l-opportunità li jipparteċipaw f'numru ta' logħbiet u attivitajiet li bihom se jitgħallmu aktar dwar l-istorja li l-Belt Valletta għandha x'tirrakkonta f'kull triq u binja. Fl-attivitajiet se jintużaw karattri popolari bħal SpongeBob, Nella the Princess Knight, Paw Patrol u Ninja Turtles li huma rinomati ferm ma' tfal Maltin u għawċin kif ukoll ma' turisti. Il-Viċi President responsabbli mill-marketing kreattiv ta' Viacom International, Russell Samuel, esprima l-pjaċir tiegħu li se terġa' ssir din l-attività u ta' dettalji dwar dak li t-tfal anki dawk barranin li jkunu għall-Btala u Malta se jkollhom iċ-ċans jesperjenzaw. So we're really excited to be back in Malta for Nickelodeon Treasure Hunt, and we've got a whole host of Nickelodeon experiences. We will have a zone celebrating SpongeBob SquarePants. We'll be giving kids and families a chance to experience a life-size Krusty Krab with lots of activities, including meeting SpongeBob himself. We'll also have a zone around our Nickelodeon Slime experience, which is the first time we're bringing that to Malta, so giving kids a chance to be slimed or watch their friends and family be slimed. Nickelodeon huwa stazzjon televiżiv popolari ħafna ma' miljuni ta' tfal madwar id-dinja kollha u jasal fiktar minn 500 miljun residenza f'170 pajjiż. Iċ-ċermen tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu Gavin Gulija spjega kemm hu ta' importanza li Malta tikkolabora ma' ditti barranin bħal Nickelodeon li għandhom fama mondjali. Huwa importanti ħafna illi l-Awtorità Maltija tat-Turiżmu tinvesti fi brands internazzjonali, ma mhux brands internazzjonali ma ta' fama mondjali. Huwa importanti għaliex dawn jagħtuk vetrina ta' viżibilità madwar id-dinja kollu. Rifieri dak kollu li nagħmlu hawn Malta ikun qiegħed intwera barra minn Malta u jkun magħruf barra minn Malta. Il-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo qal li jekk flimkien mal-Awtorità Maltija tat-Turiżmu qed jaħdmu aktar fuq in-niċċa tat-turiżmu għall-familja, dan l-avveniment se jgħin biex it-turiżmu jkompli jikber hekk kif resqin lejn in-normalità. Din l-attività li ħabbarna llum se tkompli tiddiversifika l-prodott turistiku ta' pajjiżna. Hekk kif aħna issa qegħdin naħdmu wkoll fuq in-niċċa tal-family tourism. Rridu naraw li l-familji li jiġu Malta bit-tfal tagħhom ikollhom attrazzjonijiet differenti minn ta' pajjiżi oħrajn sabiex bekk huma waqt li jgawdu il-btala tagħhom f'pajjiżna ikollhom l-attivitajiet neċessarji illi matulhom igawdu wkoll is-sbuħija ta' pajjiżna fosthom tal-belt kapitali tagħna, il-Belt Valletta.